Мына ошо Дауд Кайып ауылына килип итүүгө өчен бик зор рахмат. Мына шундай әйбәт чара үткәрәһегез бүген. Ул бик хайырлы, саваплы гамәл бит инде. Лешен дигәндә бу чара туганлык ипләрен бәйләй һәм имандың бер тармагы булып тора ул. Туганлык ипләрен бәйләү ул иң мөһим мәсьәлә. Безнең пайгамбарыбыз әйткән, туганлык ипләрен бәйләп яшәгез, гомерегез узын булыр дигән. Шуңа күрә бер-беребез белән катнашып, пока яшәйбез икән, гомеребез бар икән, бер-беребез белән катнашып яшәргә тиешбез. Һәммәбез дә. Биллаһи минәш-шайтанир раҗим. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһи раббил аламин. Рахманир-рахим. Малики йомиддин. Ияка нa'буду ва ияка настагин. Иhdinас сиратал мустaqim. Сиратал лазина ан'амта галайһим гайрил мағдуби галайһим валад-доллин. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir warhamhu wa ghafihu wa ganhu wa akrim nazullahu wa mudkhulahu wa siksilhu bil ma'i was salji wal baraj wa naqihi min al khataya kama naqaqatal thawbal abyada min ad-danasi wa abdilhu daran khairan min darihi ahlan khairan. Урындарда булган васип кылганы. Эй Раббыбыз, ошо вакытта барзах дөньясында яшәгән булган мәрхүмнәребезне үзеңнең рәхәтлегеңә ирештергән Раббыбыз. Эй Раббыбыз, ошо сараны үткәрүче һәм уларны оештыручыларга, ошо сарага килүчеләргә һәммәһендә лә үзеңнең рәхмәтеңдә булуны насип итһәң. Биргән ниғмәтләреңә бәрәкәттәр бирһәң Раббыбыз. Эй Раббыбыз, һин мүбәрәкһең, бөйекһең. Эй Раббыбыз, үзеңнең гыйлемең белән уларга яхшы туганнары белән, баллары белән, авылдашлары белән бер дөнья бәхтенә ирешеп яшәргә насип кылһаң Раббыбыз. Эй тәүфик бирһәң. Yaxşılıkka yollanıp, izgi yoldan barayık, bәхет, шатлык табайык, dünya киң сәхәрә, тормыш кадерен аңлайык, дуга кылайык, бәхет китмәһен, дуга кылайык, өмет китмәһен.
13 жылда қойдық. Мына қазір бұға уже 5 жыл. Әлі ол официальный оформление етілмеген. Мен уже 2 рет, 3 рет Марокко барды, биыл башқарға тиесілі. Қазір бүтінлемені регистрация должна. Мында енді ядылған мына список Абдрахимов, Ғазизиян, Абдрахимов, Хакимиян. Ол Хадися Идайдың ири и зор малай икехілі фронтта өліп қалғандар. Абдрахимовлар. Абдрахимовлар мында бар ба? Мына bir представитель Абдрахимовлардың Атяул Якупов. Мына алардың нейлері тігінде хилары бұд. Жунан енді китабыдың Яқшыбаевлар. Мына келер. Яқшыбаев Ғаллаб, Яқшыбаев Ғалим, Яқшыбаев Рашид, Яқшыбаев Зәкей. Атуаны бірі Ғалам, бірі не болған. Зәкей, Яқшыбаев Сүлейман, Яқшыбаев Сабит. Сұрашайық деп, атып өтігіл бір-бірігізді көбігізді білмейбіз, бір-бір танымайсығызда мұналы аптырайлар, бұлғымыл тейлер, меңе көрек айталар енді, олар кімдер дімшә, мен әлі кімдер дейғаның деп. Мұна біздің шәжәрі, мұна Яқшыбаевлар шәжәрі әтігіп ядылған. Ауылды негіз халаусы Қайып Тайлықов деген кіші оған бетенді. Ол 1729 жылда туған. Шунан біздің ауылы ханалайында 1795 жылда негіз халынған деп. Олар баға деклі мұжымында яшағанлар. Мұна біз бетенді ұсырашырға үйләштік те мұна қышқына жынуарда. Тересақта балаларды мұна нейтеп, таныштырып, біз көмек ауылды ұйыштырған біздің Яқшыбаевлар. Шунан шәжәрі әшләнігінде ауылды 1795 жыл деп ядылған официальны, ол алдарақ болған.
Шуның туганнар дип, үзебезнең фамилия кайдан килеп сыккан Яхшыбаев. Менә монда Яхшыбаевлар шәһәр дип яздык. Монда оештырган Таип Тайлаков дигән, шуннан аның улы Ягафәрдән 4 ел булган. Алтынбай, Яхшыбай, Намазгол, Тибербулат, Карабай дигән булган. Менә булар. Яна шул 5 фамилия безнең авылның ярты авыл шулар. Алсынбаевлар бар, Яхшыбаевлар бар, Намазголовлар бар, Алсынбаевлар бар, Карабаевлар бар. Авылды башлаган кешеләр. Шуннан инде менә бу Яхшыбай дигән Улатайдың инде прадедтер инде Дәүләт Гәрәй торган улы булган. Дәүләт Гәрәйдән тагын 5 улы булган. Шул 5 улының икәүһенең ошында ялында ниләр инде, нәселләре. Менә Әбубәкер и Гали дигән. Менә Әбубәкердән инде киткән. Әбубәкердән тоже 3 балаһы булган. Менә Абдулман Индурулы, Абдугаллам и кызлары булган. Хадисә. Аларның ниләре бис шунда булган. Шуна менә Мырзаһы була инде Кустай. Гали дигәннән Хамад Вали дигән. Улы булган, аларның менә 2. Шәмсия дигән кызы булган и Галиян дигән улы булган. Ана шулның нәселләре бис шунда язылган. Аны инде иң зур Гөлгәбәй әби безнең Рәшәй Харсей була инде. Ул үзе тоже знаменитый кеше. Атаһы Шәңгәрәев Абдулла Икрат хажга барган. Шуннан бер улы да хажда үлеп калган. Шуннан уның 2 улы опять мулла булган. Бундай язмадык инде. Тәвәккән авылында калган. Шуннан Абдулгалымга сыккан, Абдулманга төш. Шуннан буны үлгән 21 елда авыргас. Менә бу Мырзаһын алып бергәннәр, Яңгәһен алып бергәннәр. Яңгәһеннән инде шу була тоже 5 бала тапканнар. Итегендә 4 ел. Ана шул менә 9 баланың 6-һының нәселләре шунда бар. Һаумагыз, туганнар. Имин аман яшәйегезме? Арттыгызмы? Күбәйдегезме? Картайдыгызмы? Менә мин 2 яшьтә уҗакка бейим Кайным Гобайдулла, бейим Галимә, аларның иң олы килене мин. 63 ел анда килен булып йөргәнемә уже. Картайдым, улгайдым. Күрдеңме әле? Хәзер аларның арасында Мортаза, иң олы Мортаза, агай тәмин, шуннан Луиза. Мортазаныкка килен. Ишәүгез олылардан. Һәм калганы менә балалар бар инде, Аллага шөкер. Рафикабыз бар. Килалманы авырай. Кайнашинде. Әле менә Мортаза 5, Рафанан 5 сорашты. Һаван туйы булды кичә безнең авылда. Ничек үтте, мотор үттеме дип 5 сорашып. Хәзер кайыкка китергә торабы дигәйне. Ул итеп сәлам әйтте менә һезгә. Авылдашлар һезгә. Туганнар. Менә фалаш айтып кушты инде. Ул итеп сәлам әйтте. Менә минең 5 малайым, 2 кызым бар. Аллага шөкер. Һәр кайныһының гаиләһе бар, һәр кайныһының эше бар, семьяһы бар, балалары бар. Бөтеннең дә Аллага шөкер. Şükür itip yaşayıp yatan şöyle Gərəy arttın, dünyanın bitirmeyim əli. Qatqa ası, tədrəndə yaqlı, ballar kilip tıra, qaytıp tıra, kitip tıra, şükür. Avulda? Mına, Səfərimizin ulu, Musinip kaldı. Rauf'un işten yine sığıp kaytıp mına musinip kaldı. Hadir kilip gitti. Mına Rauf'undan ula mına Rinat'ın iş balinayı mına iş balata yakış ileyim. Rafu bitti. Mına Fatıma mına iş balata. Mına ne? Şerif'in mına Yavrum mına kadgilde 2 ayın mına kadak yavar kadak diploma bitti okulun enstitüsü bitirdi şükür
Kıyar işler yürüyor, тоже аграрный da biter. İkiyle bilirler. Örüsten, buna kadar örüsten, gelin işte, iki kızı var, biri Sibir'de kıyavda, Sibir'e gitti, biri Amerika'ya gitti, Belingrad'da okup bir kızı kay, nerede iki kızı var. Buna Erofan bir gamda turar. Bunu armiyana buna kayta Allah bir adnanan Allah bilir. Onun burada buna hizmet eder şükür. Ayrılığım buna işte üç bala. Malaya armiyana bulup institutta okup yürü, ya da işler yürü, zavunu yürüsüp, institutta yürüsüp, buna ilk bereketi Emine. Kızım buna geldi. Ayrılığım Gilal'la. Reşit. Ondan sonra ilk odunu gereğinin kopya, gereğin atıyla koyarlar. Buna uğurla kilini. Uğurla atana. Buna öyle mi işte? Buna zıhra gitti. Buna seferden oğlum buna iş buldu. İskender. Buna sana Kamila. Güzel. Buna Kamila kadar iş var buna. Buna gidelim. Кадірлі туғандар, дед, конечно, инсектор. Рахимовлар те беріп, асылды қарсай глава семьи бетінде Рахим Ғұбайдоллайны бетінде бетін қартай күслі күшейні бетінде шыңға бет бәлкім Яқшыбаевларды бек әйбетті білбітмейгедердер, хітті бәлкім бетті білбітмейгедер. Азамат Яқшыбаев, Әрамилаға Яқшыбаевлар аша танышып алдық енді, өдебінің туғанларды. Қайталмайым тібірем, қарсайын үпкәлерді қайтығы тек көмәкләшіп Аллаға шүкір, Айхылудан башқа бітәві де қапты. Зор рахмет организаторым. Сüleyman Avziға да, Сüleyman Avzi Мұртаз Авзиға шалтыратты деп, Мұртаз Авзи тоже хиләні қайталмайым деп айттым енді деп. Сәлем әйті көп етіп бүтін, нетіп хыраша, қадыр ішке барғасын әпет шалтыратып, несік өттік, кімлер болды, дес хырашасақ, потому что душой он с нами. Білем рахмат, ма туғандарым қоншақ, етек, өз күтәнді бірге. Қазір хені танайым енді, таба. Allah'a şükür, alim kaynağı mesleği dikenler bilen aralaştık. Reşit kaynağılar aralaşıp bilmek alimler böyle gider. Olan atışı birbirlerine bunlar mingine kırıp kaldım indi. Bunlar balların kuruyan kadar güzel. Ихлас тәбрикләп, тугандарын барларга кайткан хөрмәт каданган якташларыбызны бай тарихлы Давыт Кайып авылы yerендә күрүебезгә әлбиттә сикһеп шатбыз. Хөрмәтле тугандар, нәсел егетләребезне барлап, таныштыруларыбызны шулай дәвам итәйек. Хәзер инде нәсел шәҗәрәһе янына Галим һәм Биби Камал Яхшыбаевларның гаиләләрен, балаларын, яннәрен якынрак килүләрен саклайык әле. Әйдәгез, түрдән үтегез. Йен сезләре. Барыбыз да бергә йыйлайык. Так, монда инде хәзер бuna минем атай Абдулгалим белән Биби Камал әсәйдің баллары. Алар икәүләп 10 бала тапканнар, 5 малай, 5 кыз. Менә шуларның ниләр инде, нәселләре. Ең зор кызы Мөнирә Ахметова Илдар, то есть Иранның кызына, алар мархум Иранның кызына. Шуна аларның семьяһын шул мин һеләйм. Ахметов Мына һин инде Илф аябыз кайда? Ахметовларның гаиләһендә әсәйемдән балалары 5 ине. Бер балаһы мәрхүм булды апайым. Улы Илдар һәм хатыны Венера. Теләнбәт
Еңгәбі, ұлдары Ринат, һәм оның бала ұлы барыны. Шында ерге қаралар бақытта. Һәм бір ике ғана келдік әсәйімдің балалары енді мен. Тәва каналында яшайым, иптәшім Ришат. Фотоға түсіріп тұра. Бәден қызығы икеу, бірігі бақытта үрей. Тәләкәсі қаны бар. Бірі ішті. Қайталманы. Шанхың тағыла Әлфир абзайы бар, һәм Илдар абзайлар. Бірі Сібірде яшай, бірі Ергән қасабағында яшай. Шул, рәхмәт иғтибарға. Байрам менән. Енді Бөйің абзай Ғалиян. Я приношу извинения, буду говорить по-русски. Хочу поздравить всех присутствующих на этой прекрасной поляне. Всем добра, здоровья. Ну, как сказать, почаще встречаться не у всех получается. Всем спасибо большое. Галиян Абдулгалимович – это старший из 5 сыновей Биби Камал и Галима. Он родился в этой деревне, Дауд Каюпова. Начинал свою трудовую деятельность простым рабочим. Был инженером, диспетчером. Стал начальником цеха на Салаватском машиностроительном заводе. Я бы не хочу сказать, что я хвалюсь, но этот человек действительно дорог. Он сделал очень много для нас, для детей, для всех родных. За многолетний добросовестный труд он получил высокое звание заслуженной машиностроительной республики Башкортостан. Вместе с супругой Алифой Сабировной они прожили долгую жизнь. Алифа Сабировна тоже уроженка этой деревни. Она проработала до выхода на пенсию поваром в поселке Маяшин. Их воспитали они 3 дочерей. Это вот наша мама. Я старшая Флорида. Более 30 лет проработала в системе ЖКХ города Кумертау. Возглавляла одну из управляющих компаний. Мой супруг Салимов Фаниль, тоже уроженец Кугарчинского района, был начальником ГИБДД, сейчас работает в Ермолаево. Средняя дочь Галияна Флюра. Надо сказать, что Флюра после окончания Словацкого индустриального техникума, который закончили и Флорида, и Флюра, и Фаниль, и Фиалка, работала на предприятии в Эстонии, в Таллине, затем некоторое время в Уфе на нефтеперерабатывающем заводе. И более 20 лет трудилась в школе номер 6 города Губернатора. Самая младшая из нас Фиалка. Она сейчас работает экономистом в Уфе на нефтеперерабатывающем заводе. Ее сын Тимур работает инженером в Новом Уренгое. Спасибо за внимание. Всем добра и счастья. Галим Катмина Биби Камал абайдың үшінші балаға меңе кеше ғана 75 яш толды. Менің 4 бала бар. Біз иптәшім менен Венер деген үйде біләгенде барғызда 4 бала. Тәрбиеленіп 2 малай, 2 қыз. Әлі менің 1 малай мұнда, Индура Найын. Оның 2 қызы бар. Тағын 1 қызым, Әлфина бар. Оның 2 қызы бар. 2 Лейсен Киламаның аның қызы келді бұнда. 13 кім енді. Білім барығы 6-13 кім, 7-13 кім екен. 7-сі үйлерді бұғас ұнытылып тұра. 7-13 кім бар, тағын 1 бұнығым бар. Яғын атығы да 20 күндік. Байлығымды хилә бүттім. Бұдан келем енді мен Сулейман мұна әлің алда тұрам. Бірің енді мұна Ғания. Шықайып ауылынықы. Ана үрей бұнықлары білән біздің үш бала, ең тұр малай азамат. Мұна келі бетем тегейін әлі келманы. Аның 2 қызы бар. Оқушылар әлі 2 әлі. Екінші Көміртауда яшай, аларын торы 2 балалары бар, мұна ғынуқ мұнда, менен ұзыр енді ұшында үйрейіні. Бәлікей қызлары әлі яш, шуға балалары білен келмәнілер енді. Бәлікей қыз, ол келді, ол алардықы іші ұшында үйрейлер. Мұна ең бәлікейі, мұна менен
Кияу. Бітті. Тимур айтып қадайры. Шол менен оңайды Урал. Ол келебетте Кемеровский облыстан. Бір өзі әлі мұна келіп кені қайтқайын, ол бір айда өтмен әлі. Мұнда біз бүтін мәмірияларды, шарлау қарды келіп сықты. Қайда карьер, қайда неме бар, ол біз білі. Бұла үріге ярата машина білән. Әлі пойыз білән келдіңді мен айттым, келіп ет, мен мұнда бір өзім. Келіп ярдам, бүгін ұшында түнне ұйқланы, қарауылап. Малайы бар, қады бар. Малайы әлі Краснодарский крайда яшай. Қады нейде енді. Юрга деген городта, Кемеровский облыста. Келемейм дейм. А? Ма, Камилжа? Мен айтып үлбайын. Феруза yoqtayım. Benim Firuza apay var, Kırmızkala rayonundan kil almanı. Onun malayı, kızı var, onukları var. Ondan kile Marat, abzay beden Marat merhum bitminde. Semyaha kil almanı тоже yenge belki eyvallar menen kaldı indik kil almanı. İng onun sahabet min, banize olam. İptaşım bunda. No. No. Beden dur kıda bada Irina. Irina Ермолаевкала садикта бүләк Батыр садигында эшләй. Пожалуйста, балаларыгыз Ермолаевскийлар күпләр бит монда. Илтерегедә. Бәләкәй гыдыр Умия Уфала яшәйдер. Кияуе Бархат, внук беден единственный внук Роберт. Мен өйдем Ермолаевский интернат хатыр булып эшләйм. Пока пенсиялар хала эшләйм, эшләткәнсе. Барыгызды ла байрам менән котлайм. Матур үтәргә ятһын. Рәхмәт барыгызга килгән өчен. Әминде юбилярыбызды котларга Башкортстандың халык артисты Газим Ильясов та килгән. Сахрай Галиудин баршалыгыз Газим Ильясов. Хәерле көн, һаумыгыз, хөрмәтле якташлар, дуслар, тугандар. Ona bugün bik motor bayram uyuşturganıgız. Бұл бик керек байрам деп билейм. Çünkü тугандар bir-birini bilip үтергә тиеш битинде, балалар особенно. Шуңа бұл традицияны елдан ел хайын булмагала 5 елга бер үткәреп тору керек. Һәм ошо байрам уңайынан бүген һеҙҙең Яҡшыбаевтар араһында юбилер да бар икән. Соня апай, Соня Галим ҡыҙын ошо күркәм юбилейы 75 яшы менән 18 яшы менән ихласлыҡтан ҡайнар ҡотлайбыҙ. Һәм уға медаль аҫабыҙ. Алҡыштар. Һәм һеҙгә бағышлап туғанымдың туған көнө тигән йырҙы һеҙгә бүләк итәбеҙ. Алайыраҡ боролоп торһағыҙ тауна. Дәрт белән Таңсыбай тракторына әйҙәгеҙ. Bir qarında yatıb, ulaş qalıb, бұл dünyaga avaz bergen biz. Bala soqtan birgə üskən bizdə, qayğı şadlıqlardı bülegen biz. Bala soqtan birgə üskən bizdə, qayğı şadlıqlardı bülgen biz. Yıllar ahı, yıllar barahı, başına kullar falahıla, tuğandardın bulmay uyanı, birge menge birge qalahı. Tuğandardın bulmay uyanı, birge menge birge qalahı. Hürmetli kişibid, tuğanıqız Süleyman ağay, Süleyman Galim ulu Яқшыбаев әлбетте. Оны әргеме яқынрақ сақырыр инем. Өтеуін хорарин
Сөлеймен ағай, бүгінгі матур шараның ұйыштырушысы буларак бары хала белһендер, күрһендер әле. Бұна ошы Ақхақал деген исемге лайық қығып деп ашалабыт білемін һәм Яқшыбаевтар Ақхақалы деген титул беремізге. Альберт Авзай, ең олығы, конечно, но Соқмарды Сüleyman Авзай күврәк алды, ул йөгереп белән шуңа бер уйлаштык та, аңа шундай титул биреп футболка кидергә булдык. Ошо айтып йыйганың өчен рәхмәт. Снапта бергәләп күп эш башкардык, әйбәт. Монда байрам өчен төрле ниләр менән кәңәшләр менән иртәлә кистә кәңәшләштек бит инде. Аллага шөкер, килеп сыкты эшебез. Шөкер. Шуның өчен ошо футболканы киеп Ақхақал болып бер. Снапта Яқшыбаевтар Ақхақал булып. Һаулык не? Итәнек балалар игелеге. Ағасы янына Нәсимә һәм Әхмәт Әмәкәсевтәрдің ғаиләләрен, балаларын, ендәрен күрге килә. Әйдәгез әле рәхим итеп, йыйылайык, берләшәйек. Рәхим итегез. Кыюрак. Һаумагыз дип башлайым әле. Күрешү бит шулай башлана. Һезнең белән утырашканга тугандар, күңелебез сикһез шатлана. Иң зур команда бер икән. Безнең балалар, минем балаларым булмаган икән, әрәкеттең генә балалары булган икән, берһелә килмәде. Нәсимә бәйемтең балалары Кырда, Казакстанда Рәшид апай, Мирхат абызы, улар килә алманы, килгәндәр инде алар Раевкала. Рәшид апай әле үзенең малае кәләш алгайны, туйды менә ошо иртәгәге көнгә билдәләгәндә калганнар, менә шәкерт бер нисә кеше килә алманы. Ярый әле бер Ришат килеп китте. Шул Рәшид апайның 3 балаһы, 4 балаһы бит инде, Мирхат абызыйның 4 малай. Аларның берәһелә юк. Шунан аттарыгыз сагып килгән, юлдарда калһын саңы, матур байрам үткәрәйек, һөйләргә калһын даны. Ошо матур байрамды Давыткаев авылының кешеһе битен Сüleyman Авзаевга зур рәхмәт. Ул Давыткаев авылының патриоты. Ошо шәһәре байрамы патриотический байрам. Уга зур итеп рәхмәт Сüleyman Авзаев. Авылдашлар икәнмегез. Мин күптән кайтганым юк инде. Раевка дигән авылдан кайтып кердем әле шакка. Кайттым, менә улым, унугым калганы бәләкәй торып калды, Раевкала, бу кем торып калды, кыз бала эшләп бирделәр. Мин үзем пенсионер, просто кайттым да, әзман кесеп кайттым да килдем. Авылдашлар икәнмегез дип, туганнарым дип, авылдашлар да түгел, туганнарым бит, туганнарым битендә. Рәхмәт, көтәгезгә. Сüleyman Авзаевга рәхмәт. Сüleyman Авзаев кайда? Бак, Сüleyman Авзаев тора. Ана Гөлгенә халым. Аларны мактамай бикән. Шаннай. Ну. Рәхмәт көтәгезгә. Хөрмәтле тугандар, Яқшыбаевтарның нәселдәрен барлыкта дәвам итәбез. Шәҗәрә буенча Рәшид һәм Диллаваз Яқшыбаевтарның балалары үзләре белән таныштыралар. Һаумыгыз тугандар, бөтәгезне дә ошо байрам менән котлайым. Ошо байрамды оештырган абзыйларга, апайларга зур рәхмәт. Һаумыгыз тугандар, кан кардәшләр, ердәшләр,
Кайнар сәлам, рухдаштар, фикердәштәр, сердәштәр, сәлам туган нәселдәрен зурлап килгән тугандарға, димәк, изге хәбәр барып киткән алык якын җирләргә. Яхшыбаев Рәшид Галләмулов һәм Диллават Сириязамтының гаиләсендә 9 бала тәрбияләнде. Кызганычка каршы, 3 туганыбыз мәрхүм инде. Шулардан калган 6-ны гөрләтеп дөнья китәбез. Иң олы апайыбыз Махинов мәрхүм инде. Һәм ул 3 бала тәрбияләп үстерде. 2 улы Руслан һәм Салават был дөнья бакыйлыкка күчтеләр. Кызы Гүзәл Киралмала үзенең сәламен җиткерде. Ул юл мастері булып эшләй. Улар бер һәм кияүе Алик менән бер кыз, бик исемле кыз тәрбияләйдер. Бик быел Башкорт дәүләт университетының история факультетын тамамланы. Шуннан соң икенче абзыебыз Альберт абзыем һәм Мәфтухаенга. Альберт абзыем менән Мәфтухаенга икесе дә хаклы ялда. Мәфтухаенга авыру сәбәпле килеп итә алмаган инде. Альберт абзыем хаклы ялда булганда эшләп йөри. Улар Ринат Мырза менән тиз агрегат исемле заводта итәкләйдер. Икәүләп эшләйдер инде кулга-кул тырышып. Һәм менә Ринат Мырзаның кәләше Гөлнара. Кайда Гөлнара? Һәм улардан кызлары Регина, улдары Фидан һәм бәләкәс кызлары Лилия. Икенче абзыебыз Әнвәр. Әнвәр абзыем кайда? Әнвәр абзыем монда. Һәм улар Нурзия еңгә менән икесе дә хаклы ялдалар. Хаклы ялдалар баһалар гөрләтеп дөнья китәләр. Бу кызлары Розалия әле дикрик ялында. Һәм кияү Альберт менән улар 3 бала тәрбияләйдер. Зур кызлары Аделина, Эвелина һәм бәләкәс малайлары Данис. Икенче кызлары Раушания. Ишмурат кияү менән икәүләп 2 малай тәрбияләйдер. Раушания Ярмолаевка касабында интернатта тәрбиясе булып эшләй. Айнур Мырзабыз 2 ул тәрбияләйдер кияү менән, килен менән һәм Айнур Мырза менән Ринат Мырзаның кул астында эшләйдер. 3-нче абзыебыз Рәмил абзыебыз Өфе каласында яшәй. Менә Рәзинә еңгә менән икәү алар икәү дә хаклы ялда булалар да. Рәмил абзый мәле гөрләтеп эшләп йөри водоканалда электрик булып. Улар 3 бала тәрбияләп үстерделәр. Зур улдары Азамат. Яхшыбаев Азамат шәхси эшкуар. Һәм ул Гүзәл килен менән 2 бала тәрбияләйдер. Гүзәл килен Африкада эшләй. Һәм Азат Мырза. Айна иң егет Азат Мырза була. Азат Мырза ОТК начальнигы. Һәм бәләкәс кызлары Әлфия. Әлегә дә эшләйм тибәт итлемәйм дә куям. Экономист булып бер оешмада эшләйм дине. Һәм Рәмил абзыемдан һуңы Рәфис абзыем мәрхүм инде ул. Һәм уларның уның кызы монда Сабина. Сабина беренче класста 4 һәм 5 билдәләрендә генә тамамланы. Рәфис абзыемдан һуң Раил абзыем. Раил абзыем менән Мизәлә еңгә 2 малай тәрбияләйдер. Раил абзыем Теләнбәт авылында мал йөртү комплексында ферма мөдире булып эшләй. Ул яңгырак кына авыл хуҗалыгы министрлыгының грамотасы менән бүләкләнде. Әйдәгез аны котлап итәйек әле. Раил абзыем да гел ашыгып йөри ул. Эләгә тәгәрә инде. Бик һәйбәт кеше инде. Шән улдары Илшат, ул нефт кылдыру станциясында начальник урынбасары булып эшләй. 2 югары белем алды ул. Шуннан Рәсилә килен менән Искәндәр исемле ул үстерәләр. Икенче улдары Рифат
ауыл хакимиятында эшләй. Районымыздан һуң Рима апай, Рәбисевна менән улар килә алмадылар. Улар сәламдәрен ебәрде. Рима апайдан һуң Фәннур абзый мәрхүм инде ул. Минигөл еңгә, мына Минигөл еңгә бит Тәвәккәл авылында кат фирмаһында эшләй. 2 ул тәрбияләй бер үзе. Ел яңгырга бирештермәй. Рәбил мырдабыз Себер тарафтарында эшләй. Динар мырдабыз мына яңгы гына Башкорт дәүләт университетын тамамланып психолог һөнәрен үзләштерде. Һәм мин иң бәләкәс кыздары 9-нчы иптәшем Шамил менән, мына тора иптәшем Шамил менән 2 кыз тәрбияләп үстердек. Мин Калдар авылында тәрбиясе булып эшләйм. Иптәшем Шамил ат үрсетү менән шөгыльләнә. Зур кызыбыз Дилназ авиация техник университетын тамамлап, Кумыртау каласында Проксима кафеында өлкән бухгалтер булып эшләй. Динара кызыбыз бәләкәсе Башкорт дәүләт университетының юридик факультетын ситтән торып укый. Без төрле якта яшәһәк тә туган иптәрен югалтмайбыз, онытмайбыз. Кайгыбызны ла, шатлыктарыбызны ла уртаклашып бергә яшәйбез. Рәхмәт. Һәм Әминә Хасановтарның балалары, ен-янсәрләре рәхим итегез әле һәргә сәгатьтә. Таныштар, белештәр, тугандар, һеҙҙе ошо байрам менән ысын йөрәктән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Ошондай осрашыу ойоштырған Сөләймән ағайға ла, барыһына ла ҙур рәхмәт әйтәбеҙ. Бындай байрамдар йышыраҡ булһа, бер-беребеҙҙе таныр инек, белер инек, былай да таныйбыҙ беләбеҙ, ләкин осрашыуҙар һирәк булып китә ҡайһы ваҡыт. Ҡайным Ғиниәтулла Хөснул-Хак улы менән бейем Әминә Ғәлләм ҡыҙының 10 балаһы булған, һәм ҡайным Бөйөк Ватан һуғышы ветераны, орден медалдар менән һуғыштан ҡайтҡан ветеран булып. Уларҙың иң ҙур ҡыҙҙары Зәйнәб апай менән Закир Еҙнәй, улар Ырымбур ҡалаһында йәшәйҙәр. Пенсия хаҡлы ялда 2 ҡыҙ үҫтерҙеләр, ҙур ҡыҙҙары Зөлфиә. Зөлфиәнең Әлфинә тигән ҡыҙы бар, Әлфиәнең Вика тигән ҡыҙы бар. Әлфиә шулай уҡ тормошта. Икенсеһе булып инде ҡайным менән бейемдең Хәләф тигән улдары һәм мин килендәре Зөлфиә. Беҙҙең 4 балабыҙ бар. Ҙур улыбыҙ Илшат килен менән 2 балаһы бар, Күмертауда йәшәй, ул килә алманы. Икенсе ҡыҙыбыҙ Зөһрә Мәләүез ҡалаһында, уның ҡыҙы Милена. Өсөнсө улыбыҙ Өсөнсө улыбыҙ Илфат Өфө ҡалаһында йәшәй. Игелйоно ҡасабаһында, Өфө ҡалаһында инде. Уларҙың 4 балалары бар. Улар да ҡайта алманылар. Һәм бәләкәй ҡыҙыбыҙ Резида Өфө ҡалаһында больницала эшләп йөрөй. Иң бәләкәй кейәүҙә түгел, тормошта түгел. Хәҙер Хәләфтән һуң Мәрйәм Бикәс. Мәрйәм Бикәс 2 ҡыҙ үҫтерҙе, Гөлназ менән Альбина. Гөлназдың 3 балаһы бар. Альбина Хәмзә кейәү менән. Гөлназдың 3 балаһы бар, Альбинаның 2 балаһы бар. Альбина Питерда, Гөлназ Күмертауда йәшәп ята. Шунан һуң инде унан ҡала Рим Ҡайныш. Күмертау ҡалаһында Зөлфиә килен менән Рим Ҡайныш юҡ инде, вафат булып китте. Уларҙың Зөлфиә килен әле Күмертауда йәшәп ята, һәм уларҙың 3 малайҙары бар. Ҙур улдары Алик Уфала 2 балаһы бар, Өфө ҡалаһында йәшәп ята. Азат өйләнде, килен менән балалары юҡ әле, улар да Өфө ҡалаһында йәшәйҙәр, эшләйҙәр. Һәм бәләкәй улдары Айҙар, ул өйләнмәгән, ул да Өфө ҡалаһында, барыһы ла Өфө ҡалаһында йәшәп яталар. Шунан килә беҙҙең Нурия Бикәс. Гөлшат, килмәгәс ҡарамайым да. Гөлшат Бикәс Һыртлан ауылында, кейәү Мәләүез районы Һыртлан ауылында кейәү менән йәшәп яталар.
киле алманы инде, һәм улар Илшат дигән ул үстерәләр. Шуннан һуң Нурия бикәс менә тора, кияү менән, Радик кияү менән Оренбург калаһында яшәйдәр. Хаклы ялда Нурия. Әйе, Радик кияүдә. Улар ике кыз үстерделәр. Уларның Гүзәлия менән Гөлфинә, Гүзәлиянең Гүзәл бер кызлары бар, улы бар һәм Гөлфинәнең әле кияүгә сыкмаган әле. Гөлфинә кияүгә сыкмаган. Унан кала, кил. Унан кала безнең Нәҗия бикәс менә тора. Камил кияү менән Нәҗия бикәс. Уларның Гүзәлия дигән кызлары бар. Күмертау калаһында яшәй. Гүзәлиянең 3 балаһы бар. Рәсил Бахыр мәрхүм булып китте инде бәләкәй улдары. Һәм унан кала Гөлдәр. Әле ул Сибирдә эштә, кайтып итеп өлгерә алманы. Һәм уның Зөлфия дигән кызы бар. Зөлфиянең зур кызларының 2 балаһы бар. Улар Хартлан Юрматыла яшәйдәр. Юрматыла. Һәм бәләкәй малайы Зөлфиянең Альберт. Ул әле өйләнмәгән. Шуннан килә безнең Илдар. Илдар кайныштыра. Без күршеләр, бер авылда күрше булып яшәйбез. Менә безнең Рәзилә гелне тора. Уларның 5 балаһы бар. Иң зуры Азамат өйләнмәгән, эшләп йөри. Икенче кызлары, ана ситтә торган Илмира кияүдә, кияү килә алмаган. Егетләре Искәндәр дигән егет тәрбияләйдәр. Шуннан Илүзә киленнең эргәһендә тора. Ул да кияүгә сыкмаган. Күмертау калаһында эшләп йөри. Шуннан кала Алмаз дигән егет быел 9 сынып бетеп, документ алып. Юк әле битмәне ул. Күмәк битмәде. Алмаз 9 класста бетте. Һәм менә минең эргәдә торган бәләкәй генә егетләре уларның 5нче малайдары Илназ укучы. Хәзер инде безнең Рәхимә бикәс. Ул Күгәрсен районы Мокас авылында. Хәлил кияү менән дөнья көтәләр. Хәлил кияү эштә йөри, ул кайта алманы. Рәхимә тоже транспорт булмай килә алманы. Улар 2 бала Айгөл менән Алмазы Айнурды тәрбияләп үстерделәр. Хөрмәтле тугандар, нәсел-нәсәпләребезне барлауды дәвам итеп, хәзер инде микрофонды тапшырабыз килә. Шәүрә инәйбез Мордашеваның нәсел ептәрен барлайык әле, балаларын сакрайык әле. Рәхим итегез. Кадерле тугандар, һезнең барыгызны ошондай матур байрамда күрүегезгә шатмын. Һәм менә мин үземнең әсәемнең Шәүрә Галләм кызының балаларын таныштырып үтәм. Менә минең иң зур абзыем Гайнулла Самигулла улы Рахматуллин пенсияга Мәләвез калаһында яшәй һәм аның хатыны Иңгәбез Миңзәлә Шәрәфулла кызы. Алар икәле хаклы ялда. Һәм аларның улдары, иң зур улдары Салават, киленебез Рәсимә, кызлары Алина һәм Карина. Аларсы күрмәгән, кулыгызда булган. Хәзер таныганнар. Рәсмәтле. Шуннан һоң икенче улдары Азат, киленебез Гүзәл, Тәвәккәл, тамырынан Руслан кызлары Аделина кызыбыз килмәгән һәм менә бәләкәс кызлары Альмира. Шуннан минең икенче абзыем Ишбулат. Югары уку йортын тамамланы, матур гына эшләр эшләде, но яшьләй генә китеп барды. Шуннан Илмир килгән. Кемдер хәтерләһә менә Исбат абзыйның фотоһында үтәгән менә итегә төшереп менә хәзер аның янынан киткән ел инде. Менә улы Илмир һәм килене Алия. Шуннан
Дамыр давам итәсе безнең улыбыз Әлим Мурдашев һәм менә безнең Әмира кызыбыз утыра. Шуннан инде мин үзем атай нигезен курыкмай, Тәвәкән авылында яшәйм бит инде, тормыш иптәшем Юнир һәм улым Дамир Исмагиловтар. Менә мин тоже әсәемнең фотосын эшләтеп килдем монда. Менә хәтергә, хәтер кисәһеләр бит инде, хәтергә төшереп үтергә телимдә. Шул барыбыз да Ишбат абзыйның ише кызы Алва һәм кияү Рөстәм Камаевтар улдары Имран, алар да килергә тиештәр иде. Кияүде Казанга эшкә сакырткас, килә алмаган. Алмаган тугандар, үтәгәдәлә ошо олы байрамны котлаймын. Сөләйман Баратка зур рәхмәт оештырган өчен. Ул бик организовать итте. Bütün туганнарды һәрберде йөреп, оештырып, бүтән мәне шәҗәрә төзетеп, bütün туганнарга ла ошо олы байрамны кайнар котлайм. Бүтән итәлек хаулык, озын гомер, самыйлар бәхет, хаулык теләйм. Мин безнең факый алда, хатын да факый алда, Дуролым Салават калаһында администрациялә эшләй. Бәләкәй улым Мәләүездә Трестор микрорайонында директор ЖЭО. Бунышкалар инде укучылар, Алла бирһә, дурай китерләр. Зур булышка 11 класста бетте, шул поступайдыра тиеш, Алла бирһә. Бүтән хәлгә беткәндә рәхмәт игътибарыгызга. Илер әйтеп торам. Қаумағыз туғандар, сақырлануға бик зор рахмат. Бүтәлерге де ең бірінші аулық енді. Аулық ұлыққа жаңадан көрішер бұл. Әге рахмат кебарған өтсіз. Солай мына біздің ғалам yok şavrağanlar kadar mına galem Ulatayımızdan en alakı bağları yen serleri biz bulamız. Oşundan biz Yakşubayev Gubey'de üleseyimizden tam neyi biz oşundan tamam bilirmeyen. Onlar, kardeşler, oğuldaşlar, yakındaşlar, biz barımızda şu hadise degen yine neydir? Ülesey ola bizim balları hem de onun iki malay bir kızıkay var yine. İki malayının biri üfüreye şey hem ol kilo almalı. Onu yaşta kadar gittiğinde Narin baba itti bir tane. Narin hem de şarkı razı var yine. Uyup kaldı Kazakistan'da hem onun iki ulu Nereye gittiğinde işte yeriler, böyle kira almalı, hem de onlardan arasında Navbahar diyen kızları var. Hem de şu Navbahar'dan balları bulamız idi. Linkesi hemen, benim ağzı ölüp kaldı, hem de onun iki kızı. Original Ralina, hem de onlardan kızlarının oğullarının hem de kızları var. Tehlikeli kırmışta, hem de benim General'da İzmir'de yaşayalım. Hem ana iki kızı var. Hem General Kayın. Apayın üç kızı hem de üç bunuş ki kızları biraz Meleviz'de yaşay. Diyominen Meleviz'de bir Kazakistan'ı tamak ağıştırırken. Berapa berianda, saya berapa itulah medicine sekolah, terus medicine center kalau saya, ham, itu sekolah saya. Ini mau berawal baru ni, mungkin ulit kaldı ham da, anam kaldı ham da ular, onlar berapa lama da kinalar, ham da saya ini ular fasket kan, ham da anam da ular ham da kaldı baru ni, kaldı ular. Ola kimanında men aşk yaşatıyla tebrik ederim. Rahmat, bereket gala, havlu.
Kızı Sabira. Hatun güzel. Bir bugun kaldı Ebu Bekir'din halığı, Şemsiye hem Şemsüddin Arslanbekov'tardı kurgu kile. Ulardan balaların. Ben bütün de bilen yakşı bay falan söyleyeyim. Yani ben galim ağlardı, İsmail ağlardı biz. Süleyman bilen araya aytkansa. Yok balayım öyle. Bir tane öyle. Şecere bayılmadan kutlayayım hızlı. Ben öyle çekin nasip ettim. Güzel. Güzel. Babaların nasip. Ne? İkav. Reis. Muayyen. Bunun el-firah. Resimde var. Kubbadan yıkamış olan dediklerler. Allah. Tamam. 12 baba bulandırdı. Bunlar yaştan gelirler. Belki Karsebe'de Şevseyni bulan Hamazalievni. Yakşınбаев, Партатай, Арсланбеков, Шерфудинов болған енді. Баларын 9 балалар болған енді. Бұл балалар яштан өлген енді. Әкем самый старший. Шакирян. Dur баланы Шакирян денен кетірген. Тіріпті. Ракет, Раис, Фанузя, Альфера. Dur баланан 2 бала қалды енді. Рейстен 2 бала бар. Артығы внук. Bir bala kiyevde, o kiyevde değil. Fatın aldı indi, внуклары var indi. Alfara oğlanın tegeli var, tadı var indi. Süleyman Nazı indi. Подворный yaşay. Миссионер, заслуженный. Onun 4 eskadı var indi tegeli. Şu tane aileleri var. Biz Jakşıbayev Galiyan Hamatvaliyevичтің балалары. Аны 4 бала нейролған. 5 бала. Ең ұлығы Мұқарам апай, Мұқарам апайдың 3 қызы. Несі ұлығы бар? 5 ұлығы, 5 правнығы бар. Нұрия ұлығынан 2 қызы бар, 2 ұлығы бар. Менің 2 ұлым бар. Мына Аллаға шүкір бүгін матур етіп йылдық. Бұл йылу енді біздің неме үшін бұлды фәтуәһі біздің балаларыбыз бір-бірін көріп өссіндер. Нәсіл тамырлары өділмәһін, әр вақыт ұшай қуатышып, матур етіп біздің аттай өләсейдер һәм қуатышып, бір-бірін біліп өссіндер һәм келәсәктәге, олардың келәсәге туғанлық ептері ödülmey, matur itip yaşarga bulhun diyen yusukta uyuşturulgan bayramımız gel uşay qabatlanıp turhun. Balalarımız havuhun, üzübüz havlayık, ilder tınış buhun. Her vakit bir-birimizin qadrin bilip, bir-birimizden uzdraşıp, kıvanışıp gel şatlıkta gına usraşırga yazhın. Bayramımız matur ittin, eydeger devam ete. Qadir indi hüzdübüzde artistlerimizge bireyik. Dur rahmet.
Bulutla yatıb yine vaksız Kanatları yolda kalmazsan Dikkan kuşlar yağdır geri kaytar Yıllar gide geri kaymazsan Bu dereye gelser bakaldardı Kadirleyek oğlu bütkendi Ummer yolu tevgi mühebbetten Altın duyla gidip gitkendi Bu dereye gelser bakaldardı Kadirleyek oğlu bütkendi Mühebbetten Altın duyga giyip gitkendi Yıllar sılgırınan bu merteli Berse dolur, berse baba